Dobro jutro od rezervnog kola. Nalazim se u Monaku, ali ne zbog F1 utrka koje se događaju sljedeći tjedan i nažalost to ću ja morati propustiti. Ovdje sam došao zbog posla i danas letim za Las Palmas na brod koji se tamo nalazi u, naravno, Las Palmas luci. Nama svima poznati Jeremy Clarkson je jednom rekao: Monako je mjesto gdje bogataši dolaze pokazati aute koje nikad neće voziti brzo. Zašto? Jer ispred njih stoji još jedan bogataš u još skupljem autu. Lagano se šetam iz hotela u kojem sam prenoćio prema uredu u kojem radim i usput rečeno, moj ured se nalazi točno preko puta stadiona nogometnog kluba Monako. Mi sigurno ne volimo gradske gužve i prometne kaose, ali ovdje u Monaku se zbilja isplati doživjeti prometni kaos. A taj prometni kaos izgleda kao concours de elegance. A samo 100-tinjak metara od moga ureda nalazi se ovaj prekrasni salon automobila, odnosno multi-brand salon. U ovom salonu sve se može pronaći od Paganija, McLarena, Aston Martina, Porschea, posebnih edicija Mercedesa i ostalo da ne nabrajam. Ušao sam u salon i pitao sam prodavača da li mogu snimiti malo. On je naravno rekao da je zabranjeno snimanje i fotografiranje, ali ja sam ipak izvadio mobitel i snimio unutrašnjost ovog novog Aston Martina DB12. U Monaku svaki drugi auto ima više konja nego prosječno dalmatinsko selo. A onda dok sam bio na cigareti i kava pauzi naletio sam na ovoga Aston Martina u prekrasnoj British Racing Boy. Uz sve prekrasne specifikacije od boje, alufelgi, unutrašnjosti, čovjek nije imao dovoljno novaca za nadoplatiti za cijeli auto, pa je dobio auto bez krova. I onda dok sam se šetao, naletim na ovaj Ferrarijev servis. Prošao sam dok su bila vrata otvorena, ali nisam uspio izvaditi mobitel i snimiti jer sam bio sa kolegama, tako da sam snimio kasnije samo sa zatvorenim vratima, a unutra što sam vidio to je bilo nešto prekrasno, odnosno bilo je prekrasno vidjeti puno pokvarenih Ferrarija na jednom mjestu. Šalim se naravno. Kažu da Monako ima najbržu dostavu pizza. Naravno zato što picu dostavljaju u Audiju RS6. Mogu se kladiti da nikada uživo niste vidjeli Cinquecento Abarth i to električni. Najveći problem u Monaku je pronaći parking. A zašto je problem? Jer je teško zapamtiti gdje si parkirao auto među 400 identičnih Bentleya. U Monaku Mercedes S klase izgleda kao da je službeni auto od upravitelja vodovoda i kanalizacija. Dakle, ništa posebno. U Monaku semafori, raskršća, rotori nisu prepreka. Nije problem stajati i čekati. To je prilika da vidiš Ferrari od par 100.000 eura koji ti stane dovoljno blizu tako da mu možeš vidjeti koliko ima prašine na kontrolnoj tabli i kada je zadnji put napunio gorivo. A onda naiđe Lamborghini Urus. I onda u svom ovom ludilu luksuza i brzih automobila naletimo na ova dva mala, električni Fiat Topolino i Renault Twizy, pa nakon toga brutalna Mercedesova zvijer. Završio je i ovaj drugi radni dan u Monaku
Radio sam, prošetao sam se po gradu, uspio sam snimiti koliko sam mogao da vam dočaram sav ovaj luksuz i šušur Monaka. A spomenuo sam ime Monako puno puta. I onda ispred hotela na parkingu naletim na parkirani Topolino. Dakle, ovaj Fiat Topolino je brat od Citroena Ami i Opela Rox. Za ovaj autić ne treba nikakva dozvola, ali po mom sudu Topolino puno izgleda bolje nego oba dva električna brata. Evo, vraćam se sa posla nazad u hotel. Ovdje u Monaku je praktički svaki dan auto show. Ljudi u Monaku koji žive su tradicionalno bogati, nisu kao recimo braća iz Bliskog istoka koji su postali prekjučer bogati. Dakle, ovdje se ima stvarno što vidjeti. I sa ovim pogledom iz moje hotelske sobe, dakle pomoćni stadion, glavni stadion. Do sljedećeg puta, živjeli!